Jing ya keren ya pen Beijing suk habdeng ka Iran bat ka Amerika ha Oman kala pen lengongan ya ka percaya ko belai shibun IP ke subscribers baru ki ba jusu terban page video sekene channel Storyteller London hadian jong ka jing ya sedang pen iksa tiartma bat shipai habdeng ka Iran bat Amerika ha West Asia Donald Trump mula penbor ya ke Iran ban penpoi sya kami jong ka jing ya keren bad ka jaka ka day ha Istanbul ka Iran ka kong ukhli ka jing ya day bad kani tangba ka ong ha po Istanbul ngam tre lada pin penbej ha Oman nganwan kum tau Donald Trump ru klempen slem kukak ulapen kelano ya ka jaka na Istanbul Syauman Bad kata kajeng ya kendu joki he joki ni arteli kiri kadai menin kesengin reutrik Februari arhajar arpun riu hapo Oman Schwaben sedang kajeng ya keren Donald Trump mula hukum yakin nong Amerika kibadon Iran kidai ban kenrian no shisdan kerki na Iran namar lada kajeng ya keren kanfil Klemar tatien ngan le da kapasniu persyai keriran ong Donald Trump. Kairan ru ban peni syaka pertai bat kamtam syakari Amerika bangiru ngimde ki bakom taklan tes sawe pat misail temai. Haba kajing yakran habdeng ki he jong ka Amerika bat ki he jong keriran kelasdang kiri ka pertai barok kilaya sngap jar ban sngap kai ka ban mi hakatei ka jing yakran barok kia page online shipang kia page website shipang puli yakin news channel ki bahe bat ki baret kai ka result on dalamit ka kubur kadai ka jing sedang jong ka jing yakran ka yaj baik yaj renti Tangba on sa petengpat sa kapatu ya kapor bat ya kajaka ngin siapen bagi mangi. Parlok sa comments next. Ladap stunat di channel jonga sa itu lagi parlok jongpi. Ladap him stunat sa itu nga Storyteller London.